Fifi lava whaatalo whaatu Samoa I lau mai mō mai le nei tu lau le afiafi. Au smai la mai mō se whaapoponga vole nei o lau Samoa taunongo loo. I tale tumua, o whailoa mai le mā loo, o loo iei niso ngā luenga whaatino, mōli sea kino le vaalele le Samoa Airways, ina ia mawhai o ne saunga le mō, mai iei umatotonga mena o mia au le taunu o mai I Samoa nei, se whaapoponga lea ole nei report. I le tafi silingi aia le awhionga le sui whaipulo sa tupaitea le awhionga ia lau tafi se lafi Brazil. Le whainga malo e tusai o le vaalele le atunu upo le Samoa Airways. Le ua mai ea o na whaatinoina whiautana inga e te tawai a wale awina mai ai o lea fo I vaalele o se tasio ati na e mu Samoa. O mai lea ile, se uso lea lea, I star tato vaalele. O la elme o e tato vaalele la uwhionga. O te rue se male ofisa, tu sa faso, e tau no alva alele o faso I oi, tau nuku mai loa. O ma whain whaatati tia o maa ia fufuanga, tu langa o ma whapena. Ia lela a whamasina, e de I o mai rawa tato vale, talo whaisi vale, po feo o stadia nai whaalai. Ai, ala o tu lalo, lau whionga le limin sta, ia, tolo loto. Tolo loto. E fo ia tangata nai whautua inga oe. E pala ai o la tolo loto. E tolo loto. Ole ngā ruenga na, it's your defining moment as a minister. Le au mai ole valele Samoa. Nā wau matati hatu, ele tau lau atu ia tātou kene fiti e maua. E oe, e iei atala, o itala fo e tatau o na tātou tilo iei challenge mea na mo meu I tau. Ai leo le vatula o ke le e kala fo Samoa. Le whailanga mō Samoa I lunga pe a whainga. Lau iei e pongo e maua I kakoku. E le koe maua se wa alele whapenga ia longa. Le le I le kaimi a koa I ma le lisi ngā iei. E le koe maua ngā pangoa. Ia, a maru se e tule mai le stao ngā iei. Peita ina tani whai tau le awhionga le minista o ngā luenga le awhionga ia olo fiti wa ai e whaamalamalama le tūlanga le ai le vaalele. Ona le tūlanga o le tuai mai o na taunu o mai a le vaalele. Ia ele nā tia lau whionga fo I sa whai fo I le maua whaafina unga ma le whionga le minista nei I le tūlanga o tatou vaalele. Ia, ele o sesi tu o te tau mamātu o hau lenga kuai mai le vaalele. Sa o tau fia ia le tūlanga fo I le o le vaalele. O no le vaalele au mai I Brisbane. E le I ato toa I a longa safety. E tātou te whaungai nai. Ia o la fo I la ua whaasolo le meana na ua whaisipo a ngasina atoa. Ia o whaasolo ia siaki tā ua fo I e mo le vaalele. E le whaungai na le tātou watu nuu. I longa saunga le mo. Ia le ngatana. Ia sa whaatali fo inisi o vaenga spare parts e whalele e tato valele. Lau whionga le tūlanga lawarina sa o nau ia uia e le whaamalia ina o lo mātou tūla whono. Ia a o le whauru o le maiselawa. Ia o le tūlanga o saunga le mo tato tunu o e whaunga ina I le valele lea I Ia ai pe tūlanga na a whaila vo uma on whaamaliaina ia tūlanga o le siaki lea. Ia whapena foi lea ona o talia ma certified vale lea o mai tonu tātou tunu al taimi nei. Ia na foi sila fia au le saingi lea mai a lo vale le marau niska lea. Al taimi nei e saangi au va ai lo vale le o malai vale le whale olo. E a whai le whaamaliaina uma ia tu ia ma le whalo alo. Saunoa lau tafi, e ofo I le leanga ma le saunga le mu o le vaalele peita ai nalu ese ma le tofi minista I le pae inga watunai, ua maea o na whaatinoina vaenga ia, paule ngā luenga na tutoe ai, o le taunu umai loa I Samoa, aina ia tā ua, e moni o le saunga le mu lava e te tau na whaamua mua. E lau o rota ngata lea e, whautua ma, tāwhia fia, tātou vale, o te ofa fo le vaben whale tonu ongi meo le vale. Anga oru ese o iai uma meo. Ronga winga o mai roi ia olo. Inga folo olo ma whaingisi whainga ia
Fa yengi ni poke langa makanga lu nga wengi mai. Se fa ka mala ho fa ko pe. Langa ora u vai nga fo ngai. Ya fa ftai. La fiong o lewa ma wat. Ya o me la vatau o le safety ya le me sit ma tu le ra le nga le mai o Netherlands. Tu sala to lu aso tau nu mai I Brisbane. A fai la ngi me fa le tonu na wa me anga mai tu Brisbane. E ko e fai le safety check. Se va ngala ngi me ngala mai o wa nga fai fo I o saki. E o Netherlands fa sa wai ka u mai po fe lua unga ngai. E o mai fo masiaki ya. Ya fai la wa le o fa manguinga e lo fa mariinga ia kula fongo kau safety e auskadia mai ngai ya e ka kia pe nga sili la vale le mai o vale le io motino au tulanga ia ile mesa tam fai ai ya ka te po e te o misil na va no au tau te fefe fa pe te uto i la Na toi whaamanatu le sui whai pule o vai singano numero lua, sa telefola folanga sa iai I tausanga wa mawai maisi paia inga o se manuia leo lea tunu o peitai, e na ole ngau le mea leo lo e mawai. Ke whamin, ke mana tual folanga na whai el mi stai te mina o maile uruai waa. Whai maile tala sa malo. Lea a Samoa ua maua le tato walele. Tausanga mua maua le si walele. Tausanga lua, mau le si vale tau sang tol o le fuava la mau ai fa mo ngan fa salonga la le mele utup ia le fuama na le ngau fa popolu le si ngau fa popolu ele se ya le man tu foi tala ale fionga te ta ile lan sa fa I mai o te ba le fiong e vom te lai ele tu mai na le malo le talia tu neia ai sa ka roa I te mia. Na tūla ile a whionga le taita e o le tua ngai e toi wha malama nisi o vaenga e winga I le vaa lele o lo ofisilingia I luma o le pāle mene. O le vaa leo le Boeing. Tauno mai no. Vaa lea falani. O le lele lo le Boeing mai le si airport. Kawhiloa e check. Ele fa penala le va fala ele fa uila be fiona ta yo le tuanga ele ala no fa yat ona fa mtalangia sa fai ele kabineta a sa fa ye fi me ya le wa ma to foi la va le na matunga yo fa ta si mu fi me le wa ma o lo final ya la o le fi mal malap Peita ina toi tali le afionga ya le atinu u e tusai o le mafuanga wa tuai ai o na taunu o mai le Samoa Airways I Samoa. Ai ta tia melo fina ngalo. Tai o le umia ya o tau fina unga ia ai ele o mafuanga o laisene. O mafuanga o tupe fa tau o spare parts. Ia ona saulo lea a maua lor selendi. Ia o lo iei foi le Komiti Faamisionare o umanto fia le kapeneta e ilo tulanga lea o lo iei foi la wi or tato malo sa ilo ina mo le tato valele ia ila to lo nga luer tupe ia fa popo tu iei ma se fina ngalo foi mani manato neitu ia ona mau ila I or tato ngon tato valele ele to salo po leva yaso pe uma lockdown ia lo to tele ia ma fa tua ile tua ia tonu ai bawale se tali le lei mo tato ia ere o inei foi ele vaenga fefe ia tu langa o lo ia ma to foi le loto tele e tau fai fa fitau li o tu lai mai ia ai ma lo le un sai ma lo lava le fa tua Mana momoli ai le nganga whaaftai o le awhionga le sui whaipule le tu malo sa tu paitea e tu sai o le tu langa mafuafuanga ua whaailoa manino mai I luma o le pāle mene. Pai mutalo ale mo Samoa taulongolongo. E tu sa male iwa se funu walu wa fele tau wa whai o le polo kete malo si anga whaafowina na te tala loa ia ina I tutonu o le whanua le ati na ele e kale si mi tu tisi whani ula se whapoponga lea o le ne report.
Ele fai pa anga yo po kalame o atina en malo au faatasi male malo Samoa e tawala atu le mtanga lwengo puno o fale natura male siusio manga o mafai e yuno faatinu se tase o atina e o malo si anga faafowina ele fanua atina e ali e kane sia metutisi fale ula e pe ona mole mawina ili taya ona lila le tatala lo ia ina yo le apolo keti na amatalia le faamoe moe ili sauninga lotu Whaawai mai a fionga le antu ai li mataita ina ai whea manga luenga le asu. A tonu fo e a whea unga tutusa le au tu o le tusi whaita waso le kalesia me tisi. Ma se wha moe moe o le nei tae au, ma le nei asu. O le mautonu e a fuai mana tunatunga se. O le leta li tonu e a fuai ma natunga se. A whaia e te leta li tonu se mea e le tupu. A whai fo e te manao ma e whirangalo e te fia o i le manu leta. E le mwhai ona e o se e longa e whaatino le ngaruenga e te whaia ia e o ai le manu. O lea so o vai lupe moa ai le o vai lupe sa o le autua le tusi faita waso le kalesia fa vai mai le tusi o le fenga inga fo le vangalia Ioane lo nta upo e val dos fu tasi o le tors fu o le tau mawhai o Yesu e fa malama lana fe au I tangata ia fa o laina tangata ia manuia tangata maola tangata o le polo keti o le whaongaina lea o taota o manu mala ausa I tulou e ngausi mai e le kesi e whaonga e kukaina I me taumafa o le awhionga I le ofisa sila le mtanga luenga na whai masui e saunole saunoanga o tungo lea pol kalame ai o le aunga mal wha moe moe ne so o tātou o whanga poto mai ai sa I o tātou mole mawina le tatala aloa I o se tasi o ati nae tau malo si anga whaafawina a le tātou malo. O le nei ati nae o le biogesi pe o whaaperetania o le biogas system ua mai o na whausiaina I to tonu si o tātou langua nei whunga. O le nei ati nae whaonga inai o tau manu mala au se I tulou. Ina ia mawai le kesi o la e mawhai o na kuka inai mea tau mafa. Ua fuafua ina o le atele ni tūlanga le lei ma le aunga o le nei polo keti. Ma tai tonu. Ia, ua tele na sila fia le tātou mamanu o loo whaapea na a fia I to tonu o le whaatinonga o le nei polo keti. Ma e au fia I le whaonga ina te tau o ta la fuai. Mai le lo I se tulo. Whaonga ina o me to tia tala fia ngai. Mo le toi whaonga ina o tātou o ta la fuai. Se tulo. Ia ma se feile se leni, ma le whaatauina o tātou whankesi pe o na masani ai. Ia mai mawhaifoi o na mawainga luenga nisi o tātou whanau. Ia awalea lea o ina mai o tātou o tauta nei. Ia e whawhanga ai le tātou biogesi. Ma o le amatua o ngā telefo ile nei ati nae. Awa tātou whanau ma tupulanga larvaua. Ia tātou e kalesia ma le afio anga nei. Ina ia Lato I loa nei me totia ma teknolosia o ngā e whaonga ai o tauta la fuai. E silisili ai le au ngā ma le saunga le mu mo le tātou siosio manga. Ia tama whainga ia le tātou mtanga ruenga le ngata I le whaare le ina o le tātou siosio manga. A le maua I o le soifua manuia o tātou tangata. O le lona tolu ai leo malo si anga whaafowina ua mawhai ona whaatutea I to tono a fio anga male nau te inga lava ia ale matanga luenga ina ia una ia pia awala mo le sanga le mo le si o manga ai mai se le sosoani lea I a fio anga. Ta awa le ofisa sili o lea polo keti sa fausiaina. O le nei polo keti sa fausiaina le konkarate le bioenergy solution technology. Po le best, ia lea lo fia mai le whaululunga o le sunga lea ia usfono fupuleai. O le tawa whai o le nei ngaruenga tusa lea ma le iwa sifuru wafe ta la Samoa. Ma ua mwhai o le whaatupeina I le sosoani mai ma le ngaruenga whai whapaanga le tātou malo. Ma le whaala potopotonga al malo au whaatasi po le UNDP.
ta wala mai lea I le tātou whaalapototonga si manga la langi pe o tā ua lea o le Global Environment Facility. Mai ta wala mai lea I lalo tātou poloketi o lo whaatinoina ma lima ta ia le tātou mtanga luenga ia o whaingoina lea whaaperitani ia o whaapupuina o le Impress Project. Ele titi le nganga whaatai le ofisa sili paanga ai maise le lato soani ili whaatau teia o le poloketi. Christine Maliu mo Samoa taulongolongo. O lo whaawawina nei suesuega masa ili linga le mtanga luenga Leoleo e tu sai mani maliu na alia e mai ili whaiunga lawa yasona tenei. Sel telenga lea o le nei report. O whamaunia mai ala matanga luenga o Leoleo ma whale pui nisi o tustusinga e Tino Maliu. O lo o whaia I aisu e suenga masa ili ilinga ala matanga luenga o Leoleo le teminei. Ma o lo ili whale Maliu le mautanga ngase mato o tua Tino Maliu nea o tausa ili ai le mafua anga na afiai I la tau molisi ila fia e tolu Maliu o lo masalomia na pule leola. Ai tasile Maliu na riputiane le ofiso Leoleo na malemo ili sami. E tolu sfulua tau sanga o seni I whaifaiva ma ile afio anga o sa leia na mawawa Maliu ile sami ile afiafio le asto anai aso se fulu valo SETEMA lua afelo tasi ai na ta ua reporti al ofiso Leoleo o lo ua whamalia ina lava le fōma ai o lo nafa ma le suesuei no Maliu ile mafuanga na Maliu wai le atama o na ua malemo o ia ile sami ta ua le afionga ile so upol mtanga luenga le afionga ya awa pa aulongo I Tino I se whaatalatala noanga ma le Samoa Global o le ua Maliu na maua e niso le au whaifaiva lo na Tino Maliu o lo o mau I se amu I lalo le sami o se tasi o Maliu na riputia le mtanga luenga o se tamaita I e luas fululua tausanga le matua ma o lo masalomia o pule leo la peta ai o lo whaawa wina suesuega le mtanga luenga o Leoleo I le mata upu o no lo iai ni so mori mausa iai se FSS a inga I le va o le ua Maliu malona to o lua ma nisi o tina o le lanto au lotu fatasi ai ma se tina e tolus fulima fo I tausanga le matua fa pese ali ia onga o lo whaama wina fo I le ofiso Leoleo na pule leola ma o seitu na whaali ai le anganga whaano noa telo le mtanga luenga o Leoleo o na o le tūlai mai ai o nei whaalawelawe ma o lo masalomia ai le pule le soifua. Leo lo o whautuaina malusi ai le mamalu le atunu upo I la tau o lo o mana o mia se soani ina ia wala aule numera bilifua le whaalapoptonga o le whaatawa I leola I le valu o le mawha tolu po le to o manga moe popuangatia I le valu o fitu valu fitu wha. Pai muntalo ale mo Samoa taulonglongo. Suli matau sanga le matua se li mai le afio anga saina mo whalewao Whaatasi ai ma se tau le lea mai le afio anga tau ese I tolus fun whaatu sanga le matua na moli mai le mtanga luenga o Leoleo I le afia nafi. Moli sila fia e lua o sa whainga ale mtanga luenga o Leoleo na whaatino ina I le aso na nafi le na mawaina I lii ina ua mauni reporti mai le ofiso Leoleo mai le mamalo le atunu e tu Simon I whainga whaasoli tu la fono o loo whaatino ina nei lii o la o whaatawina atu leo niso whala au whaasaina ma o nei o so whainga na mawaini sikareti marijuana e whaase fulu ma le lua paipau whaangaina ula inai whala au whaasaina ma ni tama I pepa e lua o loo iei whala au whaasaina po o le aisa ma niso pulufana e le whaatangaina tutono le atunu o se tasi o leo o molia o lona o mia leo ni pulufana ina ua maaea o na suesueina le mtanga luenga o Leoleo lana ta vale. Ma o lo ilalo nei le mtanga luenga o Leoleo nei e lii, a wali wha awa wina leo ala tau suesuenga. Mana wha aftai e fo le mtanga luenga o Leoleo, le langulangu sua le mano le atunu e ala li lato au nanga, ina ia wha asau ina mai le malo le tato watunu, mai nei whainga wha soli tuna. O se whainga lata mai nei wingo le tau mo le po nei ma le aso a tai au. Tala whalaka Samoa se whainga le nei lau tala le tau mo le po nei whamawine le aso lulu luas fulua SETEMA lua afe luas fulua tasi. Ia ta whawhan mo le tau o awa sa vilun mata o poluanga I tua aloa o loo ufitia ai le atunu. Sa vilun mata o poluanga I tua aloa o loo au mai anai iau e afua ai o na awaoa apea nai timo e afia ai le atunu. Se whainga mo le po nei e awaoa ni sio taimi whapea timo tolu wavasaro ai mai o no feo lolo le mamafa whaapea wila mawhaititili. Ai mo la soa tae au, e langi lelei se I wangana e nai timu I le tae au. Mo o ngā sami mātu, e angin mata o poru le luas furu le tolus furu kilomita le tula mo le poana nei
Whaasolo ina whaititi e lea soa tae au le 2.5 kilomita le tu la. Mo o ngā sami saute, le a angil tua o loa i le 2.5 le 3.5 le poana nei ma lea soa tae au. Ai mo ngalu maoma e tasi te silima i le 2 mita le mawanlunga. O le ao soa ile la 10 minute te eleono le tae au, mai whaamongo toi fu le 2.3 minute te eleono i le afi. Mo le whai ungo nei vai aso, mo le aso a tae au, le ato uruwa vasolo ai nei timu, ai mo le aso wharaile me le aso to nai, o le ai ai timu puu, ai mo le aso sae ma te le nalangi le se vangana ai nei timu e ai. Lau tala na tau mo le ne afi, mo nisi whamtalango, so tai mai amatu au au nangolo i lalo. O le awhaisin tātu malolonga pupu mo whasalong whapisinisi o na tueteli mai lea mōlinga ngana whaperitania. Good evening, Samoa. Welcome back for English Bulletin for this evening. Leading on news, the new Samoa aircraft undergoes a safety check and secure all needed spare parts before approving its arrival in Samoa. Has more on this detail. During the Member of Parliament for Satupaitea constituency, Lautafise Lafi Purcell's maiden speech yesterday, he raised his concerns about the Samoa Airways. Lautafi, who was the former minister responsible for the Samoa Airways, said he don't understand the delay of bringing in the Samoa Airways. Because negotiation with the Netherlands government, the Boeing 737-800 leased to Samoa, and he said everything was ready and the airline should be here already. However, the Minister of Works, Transport and Infrastructure, Oloo admits in Parliament that he is the one that caused the delay because he cannot certify this aircraft to arrive to Samoa unless the airline meets all safety requirements for the country's safety. The Member of Parliament for Vaisingano number 2 said as he recalled the past Parliament sessions, the Member of Parliament claimed that Samoa will gain a lot of profits from this airline. However, the government realized that Samoa is not gaining any profits from it at all. The leader of the opposition party took the floor and reminded the parliament that negotiations on the first aircraft, the Honourable Prime Minister was part of it as a cabinet minister. The Minister of Commerce, Industry and Labour, Tino Maliu, wrapped it up yesterday and assured the Member of Parliament to have patience. It is not a matter of safety checks or paperwork, but it's a matter of securing funds to buy spare parts for the airline, and when it's ready, it will be brought to Samoa in due time. But be patient as they are still working on it at the moment. Lautafi thanked the Honourable Minister and also the government for continuing such work to make sure that the Samoa Airways will be in Samoa soon. By Muntalo Ale for TV2 News. Approximately 98,000 tala, the total cost of EFKS system launched this morning at Leoleo Methodist Land Development. Has more on this report. In partnership with the United Nations Development Programme and the governments of Samoa through the Ministry of Natural Resources and Environment, as the ministry through its IMPRESS project officially launched one of its community EFKS system pilot sites at Methodist Land Development in Leoleo. The Chief Executive Officer, Francis Brown, on behalf of the Minister of Natural Resources and Environment, delivered the keynote address. She stated that the EFKS system will use waste from the piggery farm, cattle and food scraps to generate EFKS for cooking and lighting purposes. This project will have multiple benefits for communities, such as utilizing waste to generate EFKS, improves on-site waste and management technology, creates employment opportunities for locals to collect waste to feed the digester, and educational and awareness of younger and future generations. Solone Mawalese for TV2 News. The Ministry of Police investigated 4 deaths over the weekend. Has more on this report. The Ministry of Police confirmed earlier this week that police are still investigating 4 deaths over the weekend. The deceased bodies are at the Moto'otua morgue while police carries out their investigation on the cause of deaths.
The media officer of the Ministry of Police, Auapa Aulongo Itino, told Samoa Global News that one of the four is a fisherman at the age of 32 from Salea, Savaii, whose body was found dead at sea. Some fishermen found him stuck to a coral under the ocean, while the other three are suspected to have taken their own lives. The first case was a 22-year-old mother. However, this matter is under police investigation because there are information that the deceased had an argument with her husband, and it was also reported that she had an argument with some women from their church. The other matter was a 35-year-old female and a schoolboy. The two matters are also suspected to have taken their own lives. The Ministry of Police also urged members of the public that if help is needed, they can contact a toll-free number for the Whaatau Leola at 800-5433 or the Samoa Victim Support Group at 800-7874. Pai Montalo Ale for TV2 News. A 39-year-old mayor of Saina and Falivao and a 34-year-old mayor of Tauese were arrested by police yesterday evening. This was a result of two separate police raids conducted in response to concerning number of the public reporting the suspicious narcotics activities. In one of the suspected apartments, police were able to seize 40 marijuana foiled cigarettes, 2 utensils, 2 plastic bags containing methamphetamine, various live emanations, and other items. The two men are still in police custody awaiting remand. The Ministry of Police acknowledged the support from the general public in keeping Samoa safe. And let's take a look with our weather forecast for tonight and tomorrow. Talavalava Samoa, here's your weather forecast for this Wednesday, the 22nd of September 2021. Latest streamer analysis shows an easterly wind flow prevailing over the islands. Low-level clouds streaming along the easterly wind flow, providing cloudiness with isolated showers. Your forecast for tonight: expect cloudy periods with isolated showers with brief moderate falls and possible thunderstorms. And for tomorrow, expect some early morning showers and fine weather for the remainder of the day. And over marine waters, expect easterly winds of 20 to 30 kilometers per hour for the northern areas, reducing to 20 to 25 kilometers per hour for tomorrow. For the southern areas, expect southeasterly winds of 25 to 35 kilometers per hour. Expect waves of 1.5 to 2 meters. Tidal prediction for tomorrow: expect low tide at 18 minutes past 1 in the morning, high tide at 7:30 in the morning, low tide at 31 minutes past 1 in the afternoon, and high tide at 11 more minutes to 8 in the evening. The sun will rise at 16 minutes past 6 in the morning, sets at 23 minutes past 6 in the evening. An overview of the weekend ahead: expect morning showers for tomorrow and brief showers for Friday and Saturday, and some showers for Sunday. And that concludes your weather forecast for tonight. For more information, visit our portals below. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole whaengole nalo Samoa longo mole nei vangole afiafi, whaftai tele le mai mo mai, e mole te minei, tō whasoi fua.